Da li je persiranje u skladu sa našom prirodom i ako nije, zašto je to tako? Dobro došli na Srbionik, srpsko svetlo u mraku našeg kolektivnog postojanja i put srbovanja. Ja sam Dušan i u ovoj emisiji ću biti dosledan u političkoj nekorektnosti, a vi klikujte ukoliko vam se dopada emisija i zapratite kanal. Danas ćemo govoriti o fenomenu persiranja, temi koju sam obradio u svojim knjigama Moravcu Grka Zorbe i Priručniku za srbovanje Kako razumeti Srbina u sebi. Pa ovde prenosim delove iste analize. Persi i pertu, kao strane reči u srpskom jeziku, često razgraničavaju kulturu od nekulture, pa je, kako pišem, meni i većini mojih vršnjaka persiranje postao standard komunikacije još u ranoj mladosti. Moje razmišljanje na ovu temu je počelo kada sam primetio da ljudi na persiranje u raznim situacijama često reaguju u najmanju ruku čudno, a nekad i sa otvorenom netrpeljivošću. Moja generacija je još uvek bila mlada u vreme nestanka komunizma koji je inicirao titularnu zamenu teta i čika gospođama i gospodom. Tada je meni samo korišćenje ovih titula bilo nekako čudno, rogobatno i strano. Trudio sam se u to vreme da kažem i gospođo Petrović i gospodinu Jovanoviću, ali mi to nikada nije zvučalo prirodno. Za razliku od ovih reči, postranica kompjuter, na primer, ima svoj parnjak u srpskoj reči računar, iako je kompjuter mnogo mlađa reč od reči persiranje. Persiranje se, za razliku od kompjutera, nikada nije jezički posrbilo, jer je sveukupno strano našoj prirodi. Istorija persiranja po nekima počinje u vreme robovlasničkih i pljačkaških društava, Rima, a po drugima Starog Egipta i Persije, od koje neki kažu i dolazi reč Persi. Kada je vladar smatran za nosioca kako zemaljskog, tako i božanskog karaktera i time su podanici počeli da mu se obraćaju u množini, kako čoveku, tako i Bogu u njemu, što će reći sa vi. Kasnije, plemići su isto to tražili od svojih podanika. Potom u klasnom društvu u kom okolnosti, a zapravo novac, mogu da menjaju položaj pojedinca u društvu kroz vreme, svako dobija bar teoretsku šansu da postane gospodar. Persiranje je tako u njemu nastavilo svoj staž, s tim da namesto kastinske društvene nepromenljivosti, svi mi kao potencijalni kandidati za velikog gospodara u društvu, jedni drugima persiramo. A kakvo smo mi Srbi društvo? Jezički ključ je u samoj etimologiji reči Srbin. Ako za ishodište ovog pojma, barem po jednoj osnovi, uzmemo skup srodnih reči, sabiranje, sabornost, sabrat, brat, a ako je sabrat osoba jednaka po staležu, kako veli rečnik Matice Srpske, onda govorimo o pripadnosti po osnovu jednakosti, ali i bratstva, a brat bratu ne persira. Takođe, dan danas ljudi se jedni drugima mnogo češće obraćaju sa brate nego sa gospodine. I to toliko daleko ide da brate nemam, rekao sam ti, na primer, danas kaže i majka ćerci i zaposleni kolegi na poslu, a o komičnim situacijama tipa gospođo brate da ne govorimo. Mi često posprdno gledamo na ovu pojavu, ne shvatajući fenomen sopstvene neusaglašenosti sa uvezenom kulturom persiranja. Tako da, kako sam naveo u svojim knjigama, naša prirodna boja izbija onda kada se ona crna nijansa iz fancy solarijuma spere sa kože. Etimološki rečnik grčko-srpskih parova, Moravac Grka Zorbe, grčki naslov iz srpskog i priručnik za svakodnevnu priliku Kako razumeti Srbina u sebi, možete naručiti na priloženi e-mail. Lepenski vir i Vinča su civilizacije naših predaka koji su u pomenutoj jednakosti živeli neuporedivo duže nego mi u nejednakosti modernog sveta. Tako i naš današnji jezik, svojim žilavim otporom prema drugojačijem, daje jasne tragove o tome
da naši preci nisu podnosili staleže. Svakako, ako uzmemo da je postojanje poštovanja u odnosu prema drugom čoveku imperativ, onda je u odnosu prema Bogu još neuporedivo više od poštovanja. A Bogu se u molitvi obraćamo sa ti, jer kažemo Oče naš koji si na nebesima. U sistemu uvezene poslovne hijerarhije, kolege persiraju svakoj višoj liniji komande, svojim nadređenim. Međutim, u srpskoj vojsci, pa čak i one Kraljevine Jugoslavije, vojnici su starešinama na pomoz Bog junaci odgovarali sa Bog ti pomogao, a ne Bog vam pomogao. Tako i dan danas ima nečeg prekornog u persiranju Srba kada vam javni radnik namesto psovanja podvikne sa gospodine, stanite iza te linije, ili gospodine na pauzi sam. Kod odobravanja u smešak ili bez njega uvek ide ono sledeći. To podsjeća na neka modernija društva i njihove policajce. Kad uhapse čoveka, stavljaju mu lisice, a glavu pritiskaju nogom o beton i pritom mu se ladno obraćaju sa gospodine, smirite se. U vreme komunizma naši ljudi su se jedni drugima obraćali sa druže i drugarice, ali su se pritom strogo držali persiranja. Dakle, u javnim ustanovama je bilo redovno čuti drugarice, molim vas, stanite u red. A u prevozu, druže, nemojte da se gurate. Potom, druže direktore, pa i druže predsjedniče. I to možda i ne bi bilo toliko neobično da se brat bira, a drug biva, ali je zapravo obrnuto. Drug se bira, a brat bivaš po rođenju. Dakle, u duhu pomenutog vremena, moj sunarodnik mi nije bio brat, ali mi je svaki nepoznat čovek bio drug. Sve ovo je bilo praćeno normama klasnog vaspitanja u besklasnom komunističkom društvu, samo da nema veze sa prirodom srpstva, pa makar nemalo veze ni sa zdravim razumom. Dakle, ako bih ovu emisiju završio pitanjem da li je persiranje u Srba prirodno, to jest da li je ono nametnuta, neusklađena i nikad prihvaćena društvena norma, svako od nas bi imao svoj odgovor, a onaj pravi verovatno živi u duši našeg naroda. Pozdravljam vas do sledećeg srbovanja na Srbioniku.